kanta dagiti tattao, agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo kenkwana, ibagayo dagiti amin a nasyon ti inaramid na, ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na, kantaan tayo ti Apo, gapo kadagiti naindaklan nga inaramid na. Iti entero alubong ipadamag yo ti tinatanok nga gapuanan na. Agpukaw kay nagkanta kuma dagiti amin nga agnaed ti Sion. Naindaklan ana santuan ti a Dios ti Israel, ket agnaed iti sidong dagiti tattao na. Agkararag tayo. Managayat ken amami anay langitan. Agyaman kami iti daytoy abigat nga impaay mo kada kami, iti baro abiyag, baro nga kired ken pigsa, baro nga namnama ken baro nga bendisyon. Dalosam Apo iti puso ken panunot mi, tapno may kari kami nga makikadwa ken kaitang aldaw. Daytoy nga rod Apo ti kararag mi, mangipaay kuma ken kati kangatuan nga gloria ken panagyaman. Tinagan ni Jesus nga Apo ken mangisalakan mi. Amen. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Nuagyagat ka na santuan, kinadakes pagbanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Okay. Itangarod kakabsat ti panakaala kadagiti sagsagot tayo, adda kadagiti screen tayo ti GCash number kan kasama ti video account number kat mabalin nga idaton nyo dagiti resibo yo habang ikarkararag ni pastor dagiti nga daton tayo. Masapol ang mangitugot ti tunggal maysa itisagot kas mayanurot ti imparabor ti Apo a Diyos yo. To'y sagot na yegni, nagtuod ako kwam, ingkaleg mo kada kami, nakampi agaywan. Amen. Agyaman kami ken ko Diyos, iti kinimbag mo kadagiti amin, nga anak mo iti daytingal daw, bendisyon nam kadi isu daw Apo, ken uray pay nga bendisyon nam ti trabaho dam, ken uray pay dagiti negosyo dam. Ket agyaman kami ken ko Dios, babaon ka dagiti sagsagot nga ipaayday iti NACS United Methodist Church bank account, iti BDO, ken kastamot iti GCash account. Agyaman kami iti parabor iti biag nga isu nga insagot mo kadakwada. Itinagan ni Apo mi Jesus dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Identity na pa'y tibyaga po, maipaharwag, kas palang mo dyan, den at baybay, kadagiti tao ibasa kada kayo iti paset na santuan na surat, ang masarakan iti daan na tulag, iti surat iti Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 8, aginggana iti 10, ket kastoy iti maibasa kakabsat. Saludsudek met, rumbong kadi at takawan ti maysa,
at tao iti Diyos, saan? Ngem taktakawandak, kasano ti Dio panangted iti nananay nga pagkapulo iti kendaton. Nailunod kayo, amin gapo iti sasauran nak ti intero a pagilian. Yegyo ti amin nga pagkapulo iti templo tapno adu ti taraon sadyay. Padasendak ket ilukat kunto dagiti pagidulinan ti gamon sa dilangit ket ibuyat kunto kada kayo tinawadwad a bendisyon kunana iti English kakabsat. Will men rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and contributions. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon, iti pan nakaibasa, iti paset, tinasantuan, asurat. Amen. Ti sasaw, anaragsak, sa uama mabiyag. Ti sasaw, anaragsak, sa uama mabiyag. On behalf of your sisters and brothers in Christ from the Nax Naman International or KNI family, I greet you in the spirit of the loving, redeeming, and saving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Bilang isang iglesia lokal katulad ng Nax United Methodist Church, mabuti at malaking biyaya na sama-sama nating balikan at sariwain ang magandang halimbawa sa pagbibigay at pagmamalasakitan ng naunang natatag na iglesia lokal sa Bagong Tipan. Babasahin ko po ang Kapitulo 2, mga talatang 43 hanggang 47 ng Aklat ng Mga Gawa. Pakinggan po natin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Nax United Methodist Church is like this early church in ways that you have carried out and is still carrying out the mission of spreading the love of God through your music ministry, mission work, neighborhood outreach, spiritual revival, discipleship formation, feeding the hungry, and many other concrete expressions of caring and loving for God's people. Maligaya tayo sa paglilingkod, masaya tayo sa pagkakaloob, pinagpala tayo sa pagtitiwala ng Diyos na ating magagawa ang lahat ng mga ito. Dahil sa di lumilipas, di tumitigil, siksik at diglig na pag-ibig ng Diyos, ang dakilang pagmamahal ng Diyos, ang pinagmumulan ng ating hindi maipaliwanag na kasiyahan sa pagkakaloob ng ating panahon, talento at mga tinatangkilik at maging ang ating buong buhay sa Diyos. Friends, let me leave you with these words from John Wesley. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. With joy in our hearts, let us serve God
through our gifts with gladness and a grateful heart. Amen. Sometimes it's hard for me to understand why we pull away from each other so easily, even though we're all walking the same road, yet we build dividing walls between our brothers and ourselves. But I don't care what label you may wear. If you believe in Jesus, you belong with me. The bond we share is all I can see, and will change the world forever if you join with me. Join and sing. You're my brother, you're my sister, so take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will A day will come when we will be as one, and with a mighty voice together we will proclaim you, Jesus. Jesus is King. It will echo through the earth, it will shake the nations, and the world will see. And we praise God for that. And thank you also for the message given to us by Dr. Biner Agtarap. Kakabsat na imbag gabigatyo. I ask Pastor Marcel, dinawat ko dito nga oras, kunak niya na numabaling nga syakti ag
mangted ti mensahe. Tatanga bigat. Tiga po na kakabsat, kat ag-celebrate tayo ti stewardship months. Nalpas dayay July nga panag-celebrate tayo. Tatangang August, ka itultuloy tayo lang. Kakunak kini Pastor Marcel, numabalin, siya ti ag-preach, tagamin. Ti kaya't ko nga ikan ti emphasis na, dato'y tithing, kan panangted ti offering. Ajay offering, kakabsat ka, i-share ko dito, ito no sumaruno nga Domingo. Iso nga rod nga at the series ti panag-preach ko kada kayo, agdingig kayo nga nalaeng. Hanyo lang nga dinggan, you have to practice it and you have to do it because this is what God wants us to do. Now, this is very familiar to each one of us, this text in the Old Testament taken from Malachi chapter 3, 8 to 10. Kaya kasulti ko na. Will a man rob God? So, agsalsaludsod, kakabsat, no, ti Diyos kataktakawan. Will a man rob God? Kasi mong batmatlatan ni Apo, kunan na, yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. I want you to look at this. In tithes and offerings. At dadwa kakabsat nga makita yun to'y. Nagtaktakaw ti tao kunan ni Apo. Hanak ti ng mga magbaga kakabsat. Baka agungat kayo kinyak, agtampo kayo, han siya kun ti Biblia ti mga ibagbaga kinya tayo. Kunana, taktakawan dak, adadduang makita tayo to'y nga panagtakaw, taktakawan tayo, ti tithes and offerings. Now, ada sa ludsod, kaslakas to'y, pastor, nung mangted kami ti tithes me, kahang kami agtatakawan, haan, kakabsat, agtatakaw ka pa, mitlang, apay, tagamen, hamom na itid ti offering mo. Nung mangted ka ti offering, hang ka mangted ti tithe mo, agtatakaw mitlang. To put it simply, there are two requirements that God is asking each one of us, members of this church, and this Ilocano congregation, that you have to give your tithe and you have to give your offering. Now, if you miss one of these, you are still what? Robbing God. Alam nyo, mas mainam pang sabihin ng tao na magnanakaw ka kay sabihin ng Diyos na ikaw ay magnanakaw. Na si atin, no tao, ti mga ibaga kinya, agtatakaw ka, ni Apo, ti mga ibaga, nga agtatakaw ka kakabsat. Nasakit na diyay. Nagadungat na ti agtatakaw, ito'y, kana sagpaminsan kakabsat, naglaing tayo nga agsirsirbi, nga at the back of our heads, we are robbers, we are thieves. Agtatakaw tayo. Within the standard of God, we are all robbers because we are not doing what God wants us to do by giving our tithes and offerings. Now, nuhang kamangted, kakabsat, ti tithes mo kan offerings mo, anak ko nana, ito verse 9, you are under a curse. You are under a curse. The whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, kunana, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates
of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Adagayang floodgates kakabsat. Ajay floodgates gayang dito iti importante nga makita tayo ito'y tagamin ti blessing abgapgapod to'y. No, lukatan ni Apo ti floodgates, nako, nagpintas laki din na nagado ti blessing na sumangpot. Mangyayari lang ito pag tayo ay sumunod at ginawa natin yung dalawang bagay. Balikan natin yon mga kapatid. Yan sabi po doon, you have to give your tithes and offerings. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng curse? What is curse? It is a prayer or invocation for harm or injury to come upon one. It is known as imprecation. Evil or misfortune that comes as if in response to imprecation or as retribution. So mapansin ninyo, mga kapatid, when we talk of curse, we're talking of what? Harm. We're talking of injury. We're talking of misfortune. We're talking of retribution. It is a cause of great harm or misfortune or known as torment. Isu nakakabsat no sagpamisan marigligatan tayo ti biyag ura adapay trabaho tayo kakasla nagrigat lakin apay tagamin at the curse. We are not doing what God wants us to do insofar as His blessings are concerned. Ngayon, gusto ko ipakita sa inyo, daytoy. Daytoy represents 100% nga blessing para kinya tayo. It's divided into two. We have the 10% and we have 90% to make it 100. Kanayon kakabsat, awatan tayo nga daytoy talaga nga itid ni Apo. Kinya tayo. Ngam daw dawatin na latta, ti 10% out of the 100%, 10%. I'll repeat that again. It is God's. It belongs to the Lord. Para po sa Diyos yun, yung 10%. Numangtid ka ti 10% kakabsat, dadya ti tayo, kaya it is a matter of obedience. It is a matter of obedience. Anati kaya nasawan? No, matter of obedience. Each one of us should do it without any question, without any reservation. That percent belongs to God. No qualms, nothing at all, but return what belongs to God because tithe is a matter of obedience. You have to do it. Why? Because that 10% belongs to God. Now, no naitid mo, titite mo kabsat, at da naitid mo, awampay. Iso nga ibagbagang kinyam, you're telling this to yourself, well, I have already given my tithe to the Lord. Kabsat, insublim lang dajay 10%, awampay na itid mo. Awampay naggapo, kinyam. Insublim lang, ajay 10% para kiniapo. Now, why it is a matter of obedience? It's up to you if you obey or not. And therefore, we are not just robbers, but we are disobedient to the will and the purpose of God. Nagadot at tao, ti disobedient. Apay tagamin, madidakayat mantid ti 10%. Taktakawin da pa edi 10%, kakabsat, mamati kayo. Ibagbagada, kunada nga 10% itidda, ngam 50% of 10% lang, 30% of 10%, nusag pamisan, 70% of 10%, mamati kayo kinyak, awan mang ted ti buo nga 10%, taktakawin da.
And here we are flaunting and telling the whole world that we are giving our tithes. But the truth is this, we are taking advantage of the goodness of the Lord. Palagay ko, wala nang kahihiyan ng tao pag ganun. Ayaw nilang sumunod, ayaw nilang ibigay. Ngayon, where will you get the 10%? You should get the 10% from the gross. Do not get the 10% from the net. Anati kaya nasawan? No adda inawat mo kabsat, dayjay buo nga dayjay ti pangalaam ti 10%. Hamok kisayan, ikatem da digay nagastos mo. Kakasano nga, tinabati lang ng piso. Alaan, dayjay 10% ti piso. Mahiya ka naman, kapatid. Basta alam ko, mga Ilocano, giver eh. Di ba, Pastor Marcel? Hanak mamati nga, ibagbagada nga Ilocano ka, kaya nasawen, kuripot, kunada, amat pag 5 peso. Ilocano, talaga nga giver isuda. Ta itidalata, ajay 10%. Madida nga kisayan dayjay, 10%, Pastor Marcel. Mamati ka kinyak. Mamati ka kinyak. Hangkade kayo nga Ilocano nga ag-worship tata. Kita nyo, it's a matter of obedience. Alain nyo from the gross. Ada kwento ito eh. Kasi ti kwento na, may isang Domingo, nalpas ti service, dadigay money counters, inalada di offering. Idi, agbilbilang dan, na di nakita da sobre nga nagpuskol. Kunada ka ni, nagdakilat na nga offering da ito'y. Idi nilo katandan kabsat, nakita da puro resibo. Resibo. Nakita da jay nagan, baka nagkamali. So tipi na may anda, kinontak na jay tao, insaludsud da, baka nagkamali ka lang kabsat nga naitid mo puro resibo. Kung na jay kabsat kay haan talaga nga pundo nga intid ko dayta kami dayta lang tinabati. So intid kon tapno awan 10% tagamin ang amin nga gastos na panijayen. Kabsat mabaing ka kini Apo. Kababain. Tapos dumawdawat ka, Lord, I need this, I need that. Dumawdawat ka, pati panabibagan, ti bagim, amin, ti pamilyam, namahang mamang ti 10%, nagpus ko laki ti rupa, ti kasi nga tatao. Hangkali, it should be taken from the gross. Ngayon, tatano, agtaktakaw ka kabsat, nag-alasmat, no, amin nga membro, puro agtatakaw. Ano nga tatinagan ti church nga agtatakaw ti membro, taman di man ti 10%, Pastor Marcel. Agtatakaw United Methodist Church nga ta. Kaya't yung ti kasyay kakabsat, haan mabalin. Itid yulat ta 10%. Kaslakas to'y lang. Ada tao nga nambulod, iti piko. Alam nyo, jay piko, jay, awag de jay Ilocano, jay piko, jay pangkas jay. Kung na nabuludok pa ilang biit, hindi kuan, napalabas nga aldaw, kung na jay agin kukwa, mabaling ko nga alainin. Ay ajay ng bulod, kung na gore ka. Hamo pa'y alain ta, kita akpay lang ti feeling ko, no naragsakak nga agsubli. Allah, apay kasjayan. Sikat tinang bulod, ajay akin ko kwa, alalain na, apay hamuited. So when you return back what belongs to another, you don't base that on your happiness, on your joy, on your feelings. You bring or you return that back right there and then. In the same way, when God is asking for the 10%, that 10% belongs to Him. Hanyo nga kisayan.
Iso nga rod, nga kita dagiti list ti membro ito inax, nga agta-tithes kan mamangted ti offering. Tinakita kakabsat, kaadwan na mamangted ti tithes, madida mangted ti offering. Kaya nasawen, awan pay na itigda, insublida lang ajay tithe, awan pay, na itidda para ihapo. Now, duwa ti birbirukin tayo ito'y, tithe can offering. No, mapangka iti ti church, no nang tid ka ti tithe, naitid mon para kiniapo, awan pa'y nagapo kinyam. Anong ti agapo kinyam? Ajay offering. Pangalaan mo ti offering, ijay 90% nga nabati. Ajay offering, it is a matter of faith. Tagamin, kukwam dayta. Ajay 10% hamukukwa. Ajay 90% kukwam. Sino ta ag-decide? Sika. Ajay offering, sika ti ag-decide. No naragsak ka, no nasyaat, no mangted ka, kabsat, magapo ito'y 90%. You have to give your offering. So every time we come to church, every time we worship, we talk of two things. We give our tithe and we give our offering. Now, if you just do one of these, you are a thief. You are a robber. Ikaw ay sinungaling, ikaw ay nandaraya, ikaw ay hindi totoo. Kaya kuminsan hindi na be-bless ang bahay, hindi na be-bless ang church, simply because, ano sabi ng Panginoon? May curse kayo. You will not receive anything from me because you are doing this against my will. Okay. Hangko nga i-discuss tatad iti offering tuno sumaruno nga Domingo. Tatta nga bigat, kitan tayo ato'y tight nga kahit ko nga ikan ti emphasis na. Umuna, tithe is a command from God. It is not a command from the church. It is not a command coming from me. It is a command coming from God. Always think that anything that we own in this world, anything does not belong to us. It is only a trust. Kakabsat, wala tayong pag-aari, wala tayong sa mundong ibabaw, sabihin nating atin. Ngayon, kung sasabihin mo, pag-aari mo lahat yan, kagaya nung yung mayaman sa bagong tipan, pwedeng bawiin ng Panginoon yan anytime. So it is a command. Okay, so let's go back. Sabi ng Panginoon, bring the whole tithe. Now, gross ko na tayo tatay, tagamin, kunana, whole tithe. Ipan mo, ajay whole tithe mo. Haan nga 50%, haan nga 70%, 100%, the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Kunana ti Apo, test me in this. Ti problema nagakabsat, madiyo matkat nga i-test. You have to test God on the basis of what He said in this particular passage. And God is a promise. God has something for each one of us if we will do it. But God is expecting the whole tithe. No hamo iti dayay whole tithe kakapkabsat, agtatakaw ka. Kaagpipreach kadtoy, agtatakaw kagayam. Agkankanta kagayam kabsat, agtatakaw ka lang within the standard of God. Kaya't mutikas jay, you have to change your attitude when it comes to this. Now, the tithe is the 10th part of the fruits of man's labor. Kunana, 10th part of the fruits. Lahat ng bunga ng ginawa ng tao, whether from land, from business, kahit ano yan kabsat, bunga yan ng iyong mga pagpapagal. So yun ang inaasahan ng Diyos na ang ikapo
ay manggagaling yan sa mga bunga ng iyong pagpapagal. Ngayon, may nagtanong, paano ho kami na retirado? May pension ka, hindi ba bunga yan ang pagpapagal mo? Sabi ng estudyante, Pastor, nag-aaral kami. O hindi ba may allowance ka? Hindi ba yung bunga ng pagpapagal mo? Anything, kapatid, kailangan ibibigay mo, bunga. Kung meron ka mga extra na mga income, the 10% from that income should be given to the Lord. You set aside the 10% of it. Genesis chapter 14, verse 20, And blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Take note, everything, kakabsat. Amin. Amin. Kaya kung minsan, madali nating dadadaya ang Diyos. Madali tayong magsinungaling sa harap ng Diyos. Hindi na nga tayo nagbibigay ng handog, hindi pa natin ibinibigay ang tithe ng tama. So itong si Abraham, mga kapatid, lagi niyang ibinibigay ay kasampung bahagi sa kanyang Panginoon. Leviticus 27:32 says, the entire tithe, again, you have the word entire, of the herd and flock, every 10th animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. Kaya ang tithe, mga kapatid, banal yan sa Diyos. I don't understand why you are playing with the tithe. Why is it that you are taking advantage of the tithe where in fact God looks at it as holy? Why? To God, it is holy. To us, we are not giving what the Lord deserves. Holy. Tapos hamo iti dadya sa ngapulo. Para kiniapo. Lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaanan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. So don't play with tithe. If you play with tithe, kapatid, at nagsisinungaling ka sa harap ng Diyos, yung banal na tinitingnan ng Panginoon sa iyo ay hindi karapat-dapat. We are displeasing God with such kind of attitude. Proverbs chapter 3 verse 9, be sure to set aside, or Deuteronomy 14:12, be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year. Eat the tithe of your grain, new wine and oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God at the place He will choose as a dwelling for His name, so that you may learn to revere the Lord your God always. Kaya ang Panginoon lagi niyang hinihintay yung ikasampung bahagi doon sa lugar na kung saan Kanyang itinalaga. And this is very important to Him. Tatandaan natin, importante ito sa Diyos. Dahil ito'y banal sa Kanya, binibigyan ng halaga ng Diyos, yung ikasampung bahagi. Kadalasan sa atin mga kapatid, we do not give so much importance and seriousness on giving our tithe. We want to play with God. Anong sabi sa Proverbs chapter 3 verse 9? Honor the Lord with your wealth. How will you honor the Lord? You honor the Lord with wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Alam nyo, hindi naman mahirap intindihin ng Panginoon eh. You just give what belongs to Him. And you will see that He will open up all possibilities and all the blessings in life, that you would be able to see the power and the work of God into your life, into your profession, into your business, in your family, and whatever.
Kunana ni Lucas, I fast twice a week and I give a tenth of all I get. Kunana. Makalawa ako nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Ang gusto po natin, makaisa eh. Kasi nga naman, malaki ang mawawala sa tingin natin ng 10 bahagi, mga kapatid. Sana iisipin ninyo, sino ba nagbibigay sa inyo ng hininga? Sino ba nagbibigay sa inyo ng lakas? Sino ba nagbibigay sa inyo oportunidad para kayo magtrabaho? Sino na magbibigay sa inyo ng pagkakataon na kahit pandemic, meron po kayong tatanggapin? Who is the one giving you all this? Isn't it? It's God Himself who deserved to be honored by the 10%. Pero ayaw po natin ng ganon. Ang gusto natin, puro pakabig. Panginoon, ibigay mo to. Panginoon, gawin mo ito. Pero yung parte natin, ayaw po natin gawin. The tithe belongs to God and it's holy, as I had just mentioned. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ang sabi ni Mateo 22, 21, kasi tinatanong si Cesar o ang Panginoong Jesucristo, ano bang gagawin namin sa aming pagbibigay? Sabi ni Jesus, ito yung coin. Ano ba nakikita niyo dyan? Sabi nila, Cesar. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Kaya mga kapatid, pakaisipin natin, kakabsat, ken gagayam, membro ti Ilocano, congregation ito inax, panunutin nyo na laing, ipanyod ti puspuso yo, ti kaya ti apo, para kada tayo. Tithe is taken from the whole of everything received. Genesis chapter 40:20, and blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him a tenth of everything. Hamukisayan kabsat, everything. Hang kamanluko luklukam titiapo. Barbaring, ibagbagang kinyam nga barbaring, nga no makisayan, adye 10%, adye ikapulo, ka mabalin. Hanapintas. Nga napintas nga pamati, nga napintas nga trabaho, ti Kristyano tayo. Kuna natin Luke 18, verse 12, I fast twice a week and give 10th of all I get. Tithe must be brought to where God wants it to be. Dadalin mo yung tithe mo sa gusto ng Diyos, hindi sa gusto mo. No, sagpaminsan kabsat, anong matawag dito, hinahati natin yung tithe. Lalo na yung mga Ilocano, meron silang sinusuportahan doon sa ibang probinsya. Kati pamayanda, ajay kagudwa ti tithe, iti dax, ajay kagudwa ipanaiday, kakabsat, hamong araramidin day ta, manglukluko ka, kahamong araramidin, ti kaya ti apo, kunana, ipan mo am amin, no ayan ti, where God wants it to be. Kunana ti malakay, bring the whole tithe into the storehouse, dadi ti kaya ti apo. No, kung saan ka nag-church, doon mo dadalin. Kung saan ang simbahan na tahanan na ikaw ay naroroon, doon mo dadalin. Kung wala ka doon, kapatid, huwag mo dong dalin. Dahil ang gusto ng Diyos, kung saan na naroroon ang iyong pagsamba, doon mo dadalin. Hamo kisayan. Mati kunada, kasano tatano mang tidak ijay probinsya. Alaim ijay 90%, hamo alaim ijay tithe.
tasabali dayjay kakabsat. Do not redeem the tithe. Ano tikay na so to redeem? Bawiin, sakahin. Tawag doon? Ano ba ibig sabihin ng redeem? To redeem, bawiin, gamitin, pansamantala. Anong sabi sa 27:30 ng Leviticus? A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. If a man redeems any of his tithe, he must add fifth. Kita nyo dito yung kabsat. Makikita yun, mabasbasa yun? A fifth of the value to it. Kasano tayo dyan? No sa paminsan, kakabsat, at the emergency tayo. Our tithe, you have already set aside your tithe. For example, you have set aside 10,000 pesos as your tithe. But because you are in need, on that particular day, you told yourself, okay, I'm going to take a portion of that tithe and I will use it because of an emergency situation. Kapatid, ang sabi po, kung ginawa mo yan, magdadagdag ka ng fifth. What is fifth? That is about 20% ng value noon. Kaya halimbawa, yung 10,000, kinuha ka ng 5,000, you add fifth, 20% of it para tanggapin ng Diyos. Ngayon, pag ang ginawa mo kapatid, hindi mo ibinigay at hindi ka naglagay ng 20%, hindi po yan banal sa harap ng Diyos. Hindi po yan kikilalanin ng Diyos. Kaya tayong mga mahilig na ginagamit yung tithe nating itinatabi, mga kapatid, pwede yan kung pagbalik, meron kang fifth, that's about 20% ng iyong kinuha. Yan ang batas ng Panginoon eh. Kaya kung magkaminsan, hindi natin nakikita yung kahalagahan nito. Because tithe belongs to God. If you look at God as a holy God, if you look God as the powerful God, and who is the source of everything, give honor to Him. Huwag mong lokohin ng Diyos. Huwag mong gamitan siya ng pamamaraan na para makaisa ka. Kaya nga po mga kapatid, ang biyaya na tinatanggap natin panaka-naka, pakonti-konti, simply because we are playing with our tithe and we do not honor God. We are disobedient to His will. Do not substitute the tithe. Sa Ilocano, hanyo nga sabalyan? Ano kaya nasa una dyan, do not substitute. Kasalakas to'y kabsat. No sa paminsan, nagajay mapan abroad, no agawid dan Pilipinas, handa lang titayt da, tagabid da abroad. Tata, pinamay andang, gimatang ti electric fan. Kung na dito yung kabsat, Pastor, dito yung tisang apulong electric fan, ikabil tayo to church tayo, dito yung titayt kon. That is substitution. Do not substitute your tithe for anything. Han kayat iapo. Tikas niya nga ararami din. Anak ko nana, ito Leviticus 27:33. He must not pick out the good from the bad or make any substitution. Kunana, if he does make a substitution, both the animal and its substitute become holy and cannot be redeemed. So numangtid ka kabsat, ajay na isubstitute mo electric pan nga sangapulo. Itid mo dajay tight mo, itid mo pay dajay sangapulo nga electric pan nga intid mo. Tataham mo nga mabali nga i-redeem dajay kakabsat. Dayta ti kaya ti apo. Tithe is still in effect in the New Testament. Dati mangibagbagang Pastor, ajay tithe ke Old Testament practice dayjayan ke. We are in the New Covenant. Iso nga ajay tithe ti New Testament ke awanin. Anak ko na ti Matthew chapter 5 verse 17. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to what? Fulfill them.
I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Si kakabsat, ano kaya mo, least or great? Kaadwa natin tao puro list. Kano kaya mo great kakabsat, you have to follow the commands of God. Ti agsasaud to ni Jesus, ibagbagana kada disipulo, nga, no kaya niyo, great kayo, kunana, surutin niyo aming nga commands na. Tatangabigat kakabsat, daytoy ti mensahe ti Apo kada tayo. As we celebrate stewardship months, and as we celebrate today, the joy giving, sana po maunawaan natin ang kahalagahan ng bagay na ito. Baka mamaya sa pagbibigay nyo ng joy offering ninyo, hinati na naman ninyo yung inyong tithe. Ginudwayo, dadya tithe yo, 50% mapan i-tithe, adjay 50% mapan ti joy giving tayo. Anyo rami din dayta. Kagurat ti Apo, ti kasjay nga ararami din tayo kakabsat. No kaya tayo nga umado ti blessing, iti biyag, iti pamilya, ti aming nga ararami din tayo. Surutin tayo, ti kaya ti Apo. You have to give your tithe. You have to please Him and to be obedient to Him through your tithe. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Agkararag tayo kakabsat. Na bendituan ken man nakabalin nga Diyos. Ipeksami iti panagyaman mi ken kay iti dayto nga aldaw. Ano ipaay iti mensahe kada kami babaen ken Doc Menry Mendilio may papan iti panang ted o Apo iti apagkapuldo. When amami nga nasantuan, nabayag nga naipakamumon kada kami daytoy, iti paset ti nasantuan na surat. Ket iti daytoy nga bigad, maminsan pay, nga maipaay daytoy nga mensahe kada kami. Tapno kasta ket agbalin kami nga matalek nga anak mo Apo. Kang runan na iti panang ted. Agyaman kami iti daytoy nga mensahe nga mangkarit manen kada kami iti daytoy nga bulan o Apo iti daytoy nga tawen. Nga dagitoy nga daton ket maipaay iti panagdaydayaw ken ka. Ket Apo pakawanen na kami. No saan mi nga naited. When no saan kami nga matalek iti panangted mi o Apo iti apagkapullo. Gapuna tamandar mo daytoy o Apo. Ket dagiti matalek amang ted. Adu dagiti inawat da nga parabor ken ka. Nabuslon nga sagsagot o Apo wenno bendisyon iti inawat da gapu iti kinamatalek da. When amami nga nasantuan, bendisyon am kadi. Daytoy nga aldaw nga iso nga sagot mo kada kami. Bendisyon am Ama, dagiti nga anak mo nga umasidagken ka iti daytoy nga aldaw. Maminsan pay nga kamatalek mi ken kani manang betreyas o Apo, bendisyon am kaditi salunat na ken iti pamilya na. Bendisyon nam ni Nanay Amor Sermonia. Ipatay mo kaditi man nakabalin nga ima mo Apo iti physical nga bagina. Ket kanayon kadi nga papigsaom iso na o Apo. Ken kastamat o Diyos nga bendisyon nam ni Manong Ray Asuncion. Agyaman kami ken kao Apo iti recovery wenno nasayat nga salunat na o Diyos babaon iti panagpa-check up na
ken naamuan daw Apo, no anya iti mabalin nga tarimaanan da, iti physical nga bagina. Bueno Apo Diyos, bendisyonam kadi, damanong Oliver Castillo, ti anak da ni Jassy, ken ni manang Judy Castillo Apo, nga isuda ket naddaanda iti COVID, ket Apo, ikarkararagan mi iti panaglaing daw Apo manipod iti daytoy nga sakit. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam kadi ni kabsat nga Romel Padilla. Bendisyonam kadi ti sa dulon at na ni kabsat nga Malvaro Kahilig o Apo. Bendisyonam kadi isuna iti kaadda na di hospital nga agpaimbag. Ken kastamet o Apo, bendisyonam kadi na Mami Presi Ancheta iti Valenzuela. Ken kastamet ni manang Presi Cagente, ikamatalik mi ken kati salun atda, ken iti operasyon ni Ate Evangeline Clipel, iti Balasio Taaw. Ken kastamet nga bendisyonam kadi na manong Vir Santos o Apo, ket bendisyonam ti salun atna ni Engineer Lodivino Robino, nga severe iti status na ita, gapo iti COVID, ijay Tuguegarao City. Ken kastamet o Apo, bendisyon ang tisalunat ni Manong Huesito Espinosa, ni Nanay Lilia Marquez, ijay Quirino Province, ni Baby Olaya nga dadyo hospital itatao Apo, ken idawdawatan mi ni Dr. Lei Juan, ken Bishop Vittorio, kadagiti kasapulan nga matrimaan iti physical nga bagida, ni Tatay Manuel and Maxima Garcia o Apo, ikamatelek mi dagito nga gasawa ti sangwanam, ken dagiti anak da nga dadya Balasio Taaw, ni Aisa Alia de Leon o Apo, bendisyonam kadi dayting ubing, da Manong Larry Correa ken ti pamilyana, ni Manong Raymond Neflas, ken dagiti amin nga Ilocano nga dayti na dumaduma nga nasyon, ikamatalik mi isuda ken kao Apo iti dayti nga bigat. Ket amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti maminsan manen, ket mabuya, dagiti kakabsat ng Ilocano, iti morning devotion, si Jesus ay kasama, panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda, daytoy ket maaramid tunggal bigat o Apo, akas panangipaay, wenno panagdayaw miken kat tunggal aldaw. Bendisyonam kadi daytoy nga morning devotion o Apo. Ken kastamot o Apo nga bendisyonam iti dagiti services itangal daw. Daytoy nga 7 a.m. service, madamdama iti 9 a.m. service through Dr. Mendy Mendilio. Bendisyonam kadi ti salon at na Apo, kay ituloy na nga iwarnak iti naimbag adamag kada kami itangal daw. Ken kastama iti 3 a.m. worship service madam ito numalam. Ikamatelek mi ken kaapo iti nabaligi nga church council meeting wenno planning iti Kalman. Babaw iti panangidaulo ni Sir June Sermonia Akas, church council chairperson, ken ti admin mi ni Dr. Menry Mendilio. When amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo itangal daw, iti panakaipaay, daytoy nga serbisyo, iti daytoy nga aldaw. When ama, pakawanin na kami, kadigiti adu nga nagbidutan mi, kan nagkurangan mi ti sangwanam, ket bendisyonam kadi o Apo, dagiti anak mo nga daan iti COVID, ket dawaten mi o Apo babaen iti man nakabiling imam, ipatay mo kadakwada o Diyos, ket umimbag da, ket o Apo aglepasen daytoy nga sagsagabaan mi iti daytoy nga panawen gapo iti COVID-19. Awan pay man iti sungbat na Apo nga magsasao ka kada kami nga masapol nga tulnog kami ken ka makita mi kadi o Diyos iti pagaryam dito rabaw iti daga babon kadagitoy nga imay nga suot kadagiti anak mo tapno maemiris mi Apo no anya dagiti nagkurangan ken nagbasulan mi ti sangwanam wenno Ama kaasyan na kami kadi bendisyonan na kami kadi agtuloy kadi dayto nga biag nga isong sagot mo kada kami o Apo. Kat bendisyonam dagiti sumurno nga henerasyon asapay ko man kamalasatan daw o Apo dayto nga pandemya.
Ket agtuloy day ti nga biag babaon iti kaasim ken iti grasyam. Bendisyonam kaditi Nax United Methodist Church, pabaknangom iti pamati dagiti amin nga membro mi wapo. Ket Apo Dios, saan kami kadi agtalek kadigiti adda nga makitkita abanag. No di ket agtalek kami ken ka nga sikat ti dalan, sikat ti pudno ken iti biag. Ket bendisyonan nakam kadigi o Apo iti daytoy ngaldaw. Madaydayaw iti nagan mo, babon iti panakaipaay, iti biag mi iti sangwanam. Agyaman kami iti mensahe ni Dr. Mary Mendilio, agyaman kami iti panagtugtog ni Deaconess Sharon, agyaman kami iti panagliturgies ni Ate Carol Mendilio, the Renwell, Ronnie, kenda kita amin nga staff, nga timulong kada kami iti daytoy nga 7 a.m. worship service. Madaydayaw, dagiti amin nga Ilocano, nga agrukbab ken mangipaay, iti apagkapuluda ken ka, O Diyos. Ket dagitoy, iti dawat ken kararagmi, babon iti nagan, iti Diyos Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Amen. Kas pa nang celebrate tayo ti Special Sunday, which is the Joyful Giving Sunday. Sapay ko makakabsat na i-download yun daytoy nga design tayo, ti envelopes tayo for the Joyful Giving Sunday. Ti nakasurat ito'y kakabsat, Stewardship in the Midst of Pandemic. Iso nga rod kakabsat nga itati pa nakaala nagiti sagsagot ang maipaay ti selebrasyon ti naragsak apan ng TED. Dahito ti Joyful Giving. Akas panagyaman ken Apo Jesus iti daytoy abulan. Pagkararag tayo, bendisyonam kadiyo Apo, dagiti negosyo, dagiti trabaho, dagiti wallet, dagiti amin nga membro mi. Bueno Apo, ibuyat mo kadi, tado nga bendisyon kadakwada. Ket bendisyonam dagiti imada, ang mangisagot, iti daytoy nga selebrasyon, iti joyful giving o Apo. Agyaman kami, tanaikan na kami iti oportunidad nga maipalagip kada kami o Apo, iti kinasayaat, iti panangted. Babaon iti mensahe matlaong o Apo, sikat tinagsao kada kami o Apo, ket agtulnog kami kuma. Ket dagiti ti dawat ken kararagni babaon iti nagan ni Apo ming Jesucristo. Amen. Madaydayaw iti Dios iti daytoy nga bigat kakabsat, iti panagtultuloy iti intayo panagdayaw ken kuana, dahiti ket series 1, adda pa iti series 2 ni Doc Mendry into no umay nga Domingo kakabsat. Agtultuloy iti panagadal tayo. Iti kina managtalek iti panangted. Ket mangrugin into nabigat kakabsat, iti morning devotion tayo. Si Jesus ay kasama panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Buyaan tayo daytoy. Panoorin natin. Hi! Halina kayo sa isang panibagong serye ng Umagang Debosyon. Malapit na itong magsimula. Simula sa August 16, Lunes na, sa ganap na ikapito ng umaga, si Jesus ay kasama
panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. At tuwing umaga, makakasama niyo po kami, si Pastor Mendre, Pastor Marcel, Pastor Jericho, Deaconess Erin, at ako po, Deaconess Sharon, at ilang mga laiko ng ating iglesia. Kaya ihanda na ang sarili at pamilya sa pagsasama-sama tuwing umaga. Halina't umawit, mag-aral sa Biblia at manalangin. Ugaliin nating mag-log on tuwing umaga sa Knox Facebook page account. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, knoxumc.ph. Tuklasin at maranasan si Jesus sa umagang kay ganda. Tayo na! Good morning! Si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Sweet morning mga ka-faith! Ang umaga ay gaganda kapag si Jesus ay kasama. Mapagpalang umaga, bawat araw ay puno ng pag-asa. Naimbag Abigat, ako si Pastor Marcel, ang inyong makasama sa ating morning devotion. Si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama na. Lawen ka kapsay, at kikita kayo ito ng bigat, iti morning devotion. Ket may sapay na-approve iti church council planning nga mangrugi into no umay nga bulan, iti oras iti 7 a.m. service ket agbalinton nga 7:30 a.m. ken iti 9 a.m. service ni Dr. Mendry ket agbalin nga 9:30 a.m. kakabsat. Kapunat iti dawn prayer ket adu dagiti kakabsat tayo nga agpakararag ket no dadto makaagapuraak iti alas 7 nga serbisyo. Ket agyaman nak gapunat nadalmi daytoy babuan ken admin ket maipatungpal daytoy into no umay nga bulan kakabsat. Ket ngarod kakabsat agtultuloy dagiti weekly nga ministry ken service tayo numampay lockdown ti tintero nga NCR ket agan-anad tayo kuma kakabsat nga Ilocano bawal pay lang iti matay. Awan pay la kuma iti matay ta sayang dagiti pagkapuluyo no hanyo ited ditoy akapakalaglagipan tayon to kakabsat no awan tayo ket nagasat dagiti mangted ta hanto malipatan isuda. Iso nga kakabsat agtultuloy tayong ipaay iti tiyempo tayo kani Apo Diyos ket amo yung maten dagiti dadto mga aramidan tayo dito church iso nga ni Apo Diyos kuma iti agbendisyon kada tayo amin. Isuro na kamang tignay, puspuso ang napman liday, tapno agsuplidaken ka, kedrago maguno dandam. Panagano si surunak, di ta din ng yasas tignang, papigsaen tay kararwa, tapno dakes pagbaaligyan.
Let us pray. Oh God, we thank you for allowing us to become part of thy work, for us to know you, for us to understand the very will that you have given to each one of us in terms of our bounden duty to become obedient to thy will by giving our tithes. We thank you, O God, for the message of hope, the message of peace, and the message of joy that you have accorded to each one of us. Lord, thank you so much because you have been so true and faithful to us, especially those who are giving their utmost service unto you and to your church. Lord, thank you because you have guided our worship service. And we thank you, O God, because you have responded to all our cares and all our needs. It is my prayer, Lord, that those who participated, those who are part of this worship, Lord, shall receive the double portion of thy blessing. And that you will allow, Lord, your hand to be upon them, that you will restore them, that you will give them strength in facing the various troubles of life that they are facing. I pray, Father God, that this service will continue to give them strength in making their faith, Lord, strong, making their faith, Lord, a reality and proof of their dedication and of their service unto you, O God. May we continue, Lord, to do your will and be able, Father God, to accomplish great things because you are with us. Free us, Lord, from any harm, especially during this time of pandemic. I'm praying, Lord, for your blessing for those who are working, for those who are doing something for their living. I pray, Father God, that you will open up the floodgates, that they will receive more from you. Thank you, O God, that today we have received your love and your grace. And may we go forth towards the world with you, our anchor, with you, our hope, and even our joy. For this is our prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Dia makin anak man, ken espiritu liwliwat, daya wena ipagruna, ilangit ken tidagan. Amen. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of our Father, the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Amen.